Vitoslavija osvaja internet svojom istrajnošću i zastupanjem najispravnijih ljudskih vrednosti. Možda niste primetili, ali pre tačno godinu dana Vitoslavija je započela sa emitovanjem svog programa. Mali jubilej, ali značajan za sve nas Vitoslovene. Na ovaj način ideja vitoslovenstva, ali i klikerstva, može dopri čak i do najneistraženijih delova interneta. U skladu sa tim, ovaj dnevnik će biti retrospektiva najvažnijih događaja iz prethodnog perioda. Počinjemo sa Vrt dnevnikom. Ovako je to izgledalo pre godinu dana. Poštovani drugovi i drugarice, dragi Virtosloveni i Virtoslovenke, gledalci i gledateljke, ja sam Božidar Horvat, a ovo je Vrt dnevnik. Vitoslovenska radio televizija vam sa ponosom predstavlja prvi zvanični program. Današnji dan ulazi u istoriju, dan kada je Socijalistička federativna republika Virtoslavija započela novo poglavlje. Od danas, svakog ponedeljka, donosimo najnovije vesti iz svih krajeva naše predive i ponosne domovine. U vremenu izgradnje, bratstva i tehnološkog napretka, Vitoslavija ponosno karača ka novim pobedama. Vitosloveni nikad nisu bežali od izazova, ma koliko se činili teškim. Zato, ostanite uz nas, jer već četvrtak, 31. jula u 20 časova, sledi događaj kakav nismo videli još od Olimpijade 84. Univerzijade 87. i Ajvarijade 2001. Ne propustite, Vitoslavija ulazi u novo doba. Samo za vas, Božidar Horvat i Vrt dnevnik. Šta kažete? Isto, ali ipak drugačije. A vest koja je izazvala najviše interesovanja bila je ona o uvođenju digitalnog vojnog roka. Pogledajmo. U skladu sa tim principima, Vitoslavija uvodi obavezan digitalni vojni rok u trajanju od godinu dana. U skladu sa ravnopravnošću, u Vitoslaviji polaznici obuke će biti i mladići i devojke. Između ostalog, obuka će sadržavati i usavršavanje polaznika u komentarisanju na društvenim mrežama, savladavanje sistema kao što su Call of Duty i Counter-Strike, ali i stvaranja novih svetova u Civilization. Znate da je kanal nastao pre svega radi širenja ideje klikerstva i prva trka kliker kupa SFRV vožena je u Makedoniji i evo ključnih momenta. Da, tako je to bilo, vitoslovenski skromno. A sad smo stigli do druge sezone kliker kupa SFRV. Čak 5 kamera prate ceo događaj, imamo savršenju produkciju i vrlo neizvesno stanje na rang listi. Za Vitoslovene samo je nebo granica. Gde je Vitoslavija, tu je Virto Tito, te vas sad podsjećam na njegovo prvo obraćanje. 100 godina Vitoslaviji predstavlja optimalan izbor. 7 dana na trulom zapadu se ne preporučuje. Zbog velike popularnosti kliker kupa SFRV, uvedene su i prve trke klikera bez granica, gde je fokus na zabavi, a ne na rezultatu. Najnoviji dodatak vitoslovenskom virtualnom nebu je Pas Boža, naš stručnjak za sajber bezbednost. Naravno, to što se isto zovemo je čudna koincidencija i ne treba nas mešati. Kako kultura bila važan deo vitoslovenske misli, tu je i najnovija rubrika, književni dodatak. Romani Drugo carstvo i Krvavi potpis su trileri u kojima glavnu reč vodi inspektorka Jelena Todorović. Pisac, M. Pešoneri, pokušava da stranim pseudonimom privuče publiku. Da li mu je to dobar potez? Pokazat će vreme. Zna se čemu služe knjige, da se narodi i narodnosti uzdignu do svojih najviših nivoa. Hvala što ste bili uz ovu kratku retrospektivu. Sljedeće će biti kod nekog novog jubileja. Sve najbolje vam želi Božidar Boža Horvat u ime cele redakcije Vitoslovenske radio televizije. I znate šta mi činiti? Pritisnite volim, like, podeli, share i pretplati se, subscribe.